Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'akababaro mu Bugesera. Umugore w'imyaka 45 akurikiranyweho kwica umugabo we amunigishije igitambaro. Ni inkuru iteye agahinda kandi ikomeje kuvugisha benshi mu karere ka Bugesera, aho umugore w'imyaka 45 akurikiranyweho kwica umugabo we nyuma yo kumunigisha igitambaro. Cyatangaje benshi nuko mu rukiko yemeye ko ari we waziritse umugabo we icyo gitambaro, ariko akavuga ko atarazi ko cyari kumuhitana. Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Ese niki cyabaye muri uru rugo kugeza ubwo umugabo ahasiga ubuzima? Niki cyabaye hagati y'abashakanye mbere yuko uru rupfu ruba? Kuki uregwa avuga ko atarazi ko icyo gitambaro cyari kumwica? Ese amategeko ateganya iki kuri iki cyaha? Byemve ni kwizera niko nitwa. Icyo gukorera cyizere bahwasa ndetse subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Ubundi unyemerere twinjire muri uyu mwandiko ngusobanurire akantu ku kandi. Mwijoro ryo kwitariki 30 Mata 2026 hagana saa 3 z'ijoro mu murenge wa Rurima, akagari ka Nyabagendwa mu mudugudu wa Mukoma mu karere ka Bugesera, habaye inkuru y'incamugongo ndetse indengakamere. Amakuru ari muri dosiye y'ubushinjacyaha agaragaza ko umugabo yasanzwe mu buriri iwe mu rugo yapfuye aziritse igitambaro mu ijosi. Uru rupfu rwahise rutangira gukorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye uru rupfu n'uwaba yararugizemo uruhare. Nyuma y'iperereza, umugore w'uyu mugabo w'imyaka 45 yahise atabwa muri yombi atangira gukurikira icyaha cy'ubwicanyi. Ubushinjacyaha rero ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo buvuga ko mu iburanisha ryabaye ku itariki 9 Nyakanga 2026 uregwa yemeye iki cyaha. Mu byo yasobanuriye urukiko, yavuze ko habayeho amakimbirane hagati ye n'umugabo we bakarwana. Yavuze ko ari we wafashe igitambaro akakizirika mu ijosi y'umugabo we, ariko akemeza ko atigeze atekereza ko icyo gikorwa cyari kumuhitana. Yakomeje asobanura ko amaze gukora ibyo yahise ava mu rugo ajya kurara mu baturanyi kuko atarazi ko umugabo we yamaze kwitaba Imana. Ibi bisobanuro n'iby'ubushinjacyaha buri gushingiraho mu gukomeza gukurikirana uru rubanza, mu gihe urukiko ruzasuzuma ibimenyetso byose mbere y'uko rufata ibyemezo bya nyuma. Abasesenguzi bavuga ko amakimbirane yo mu miryango akwiye gukemurwa hakoreshejwe ibiganiro, ubujyanama cyangwa se inzego zibishinzwe, kuko gukoresha urugomo bishobora kuvamo ingaruka zikomeye zirimo no gutakaza ubuzima. Mu Rwanda icyaha cy'ubwicanyi ni icyaha gikomeye cyane gihanwa n'amategeko nk'uko giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68/2018 ryo ku itariki 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umuntu uhamijwe ibyaha by'ubwicanyi ahanishwa ibihano biteganywa n'ingingo hashingiye ku buryo icyaha cyakozwemo n'ibimenyetso byagaragajwe mu rukiko. Ni ngombwa kwibutsa ko nubwo uregwa yemeye ibyo aregwaho, agifatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rubifatiye umwanzuro wa nyuma. Mwebwe muri kubitekerezaho iki? Ese ni iki mwumva cyakorwa kugira ngo amakimbirane mu miryango akemurwe hatabayeho amakimbirane? Kwandikire igitekerezo cyawe mu gice cyagenewe ibitekerezo. Niba ukunda amakuru meza kandi yasesenguye bari kuvugwa hirya no hino ku isi, niba ukunda amakuru meza bari kuvugwa hirya no hino ku isi, kanda subscribe ku Itohoza TV Rwanda, ukande n'akazogera kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bijye bikugeraho mu bambere. Mwakoze cyane gukurikira Itohoza TV Rwanda. Tuzongera kubonana mu yindi nkuru itaha. Byemve ni kwizera niko nitwa Itohoza TV Rwanda, nahamukanye.